pwedeng koko sa kayo. Tutsu nga tao, lukay ang way pa kunan Pohnpei, ang uyak pur ko sa antik karyawat. Rano yasil, November 1 aran kao na riya kitriyak pa. Ran, pulian tayo di lolo. Min sakara mumutuwa tayo ang kata, o kata ng lolo, hanggang patungan sa karta ng sansa. Maing samat court, sobay di kalangan. Misapul man ki Mark Olden pa. Ranwat hit sapul Mark, wining kukusunet umon silangir. Kasi ang tatanggap kita at tungol, huko, dapit kawada kusin. Maing samat court labalap. Hit pukat, sapul Mark legislature kin kasampal ki inang takupuran Pohnpei. Yay mele tapin songan kamanala kusunutan na pangking mawang Pohnpei sa waseti ar ananakan. Yay me hit kusun dituat kating kamanala muni laut na Amerika kin sa pangkiyan si kamelele me muni pukat akin kota Pwuhng sa palmar population de aramasakan. Asen kan kakaparalang aramasakan ananbo. Maing samat ko na balap pero pukat may patuwan sa karkida. Pwede arkatin kawkaway hit nan patok pukat. Kung kakatarute purar maging kainkat. Yaimet may patuwan sa karkida. Nilalang kapay sa mga rosi right sana. Ron Edgar, Senator Kadkadaur, tayo katla motel po lolo miya roy kan ko ni se Chief Clerk Pwuhng roll call. Senator Abram, Senator Kiko Abis Jr., Senator Isaac Artui, Hey. Senator Ricky Carr, Hey, Mike. Senator Spencer A. Edgar, Hey. Senator Wilfred H. Edmund, Hey, Mike. Senator Bill E. Edward, Mike. Senator Stevie K. Edwin, Senator Peterio L. Irons, Hey. Senator Aurelio P. Joab, Hey. Senator Alfredson Latorre, Patulog, Mike. Senator Denny L. Laden, Hey, Mike. Senator Edgar W. Liganet, Senator Tenditeswo Louis, Hey, Mike. Senator Benjamin H. Ludwig, It's good, Mike. Senator Makari Miguel, Senator Erilyn S. Movic, Senator Sheldon G. Nett, Hey, Mike. Senator Nelbert A. Perez, Senator Dionisio E. Simon, Hey. Senator Mitoro I. Simna, Senator Francisco Simram, Mr. Speaker. Ay, Quorum, Mr. Speaker. kalangan essential magtayo sa bulman ko koro mo tayo kakatla na sa matay uya kubur. Essential may irail mesti yang patiyang tayo kan excuse ang kuburon rangot. Pwede tayo sa bulman ko koro magproyo po yung kakulian tayo tiyo uya sa bulman tayo sa karatan kape. Meron sa karan misi ko kapeng lap ang kuburon na nilap sa matay kaulo po sa karan kayo po ni o wow lap ang kuburon na raksyo ko. Wow lap ang kuburon na show ko. Kung kisah bulma dekan ko nanalang ko na kanil ko. Pau tororong na balap kayo karos kalian tiyak pomocho government, national, state, or local government. Waon ke kabinan Bonday, Honorable Stephen Sir Joseph. Karyawan kabina, Honorable Francisco Yawanis. Waon ke siyong kupong labalap, Honorable Nelson Joseph, o yang amoy siyong kupong Kadkadaur. Masaksit, itingal sa karatan, wow! And Honorable Senator Kadkadaur, lang siya amurokan, lang aloysyo, siya risyo, masakan,
o langalang kasampalan way chorus ang balian tiyak waon ki Israel kan ben Pohnpei chorus pon kalap pon takapipay kan o nan way kan mas likin Pohnpei record og taile upanan wiya kupuran rangot mona tail ban katlamawa achansal me floor leader chutu patyang tail rangot ani wewa pande magtail sabul manki Senator Kadkadaur mapan wiya sabul matal acting floor leader o imen patrol kaki Senator Latoren kalwaik tail met patrol Yang nang komen speaker mo na ibang patrol ay katong kupromi kaping total bago kubur kalangan kubur sebukon ko masang salto naman tail sapul masaulong may yaki speaker ay tungol kay panuwawang kakatong sapul mamu patuyor nilong wong king kami speaker wong general senator kang koros melelay tungol wow melelay bikak wong ki kapinakoyo honorable Joseph kapinakoryo honorable Yohanes ilman tungalan ki wow wong songkabung kayo yang ang songkabung kang koros honorable Joseph Bilman wong ki His Excellency Simina Honorable Vice Kalik Tongkatongkan Koros and National Speaker man wong ki men Pohnpei Koros Speaker man patungan Toki Wow karakarak Malwat ang kakotyong bo na item na tayo Karyaman nasa ni session Turan kalimay sa kisu nan karyapak and regular session ng pagkaryaman. Karyaman Chancellor mo kamagut mamiya chorus mo drum kamagut masa ni ay uwa masa ni show pugo kamagut da poita miya masa no ban journal Karyaman so try ban Patrawan po na siya kamagut mamiyak tayo ng rutingiti sa pulman kita journal chorus mo drum kamagut masa ni ay uwa masa ni show kamagut poitar o tayo rutingiti sa pulman kita journal kami floor leader Langan ko mo speaker ay tungalwa ang kakpat pa doon speaker man sa kara ko kalangan ko sagip kailan rup sa palmatay kalanto rukat tiyam to na item number isu o walu yan songkap tulong kamamatakan Karyaman Chancellor mo kamaguto pwagi ami karyaman pen kamaguto tayo katiam po nambe isu o walu anson kat kilon dapat rongalong kamamatakan ko sunat kan o resolution kan Makoro sabul man kier ansi umau tayo katla mo tayo libam po na si acting Senator Latoren Langan speaker ay tungalwa ang kakpat pa doon speaker nanay sa umaw bitsa kara kubur kalangan ko tayo lang kakrup sa palmatay kalanto rukat tiyam to na item na tayo sa kuno ang so misilini Karyaman Chancellor mo kamagut sang acting floor leader yay Senator Latoren tayo katiam po nambe sa kuno yay retoro pagi ami karyaman pen kamagut wok tayo katkatier po nambe sa kuno kami Senator Carl Kalangan may Mr. Speaker muna ibang patyang kupuro mesansaler o floor leader iyang kaya sa karan kaping kaya po wow o sa karatawad ang patyang sa pun mamasan ng kasamo sa karatahan kaya po ni mamiyaya ay tungal wala pan kupuro mo iwan kumelel Honorable Senator Kankoros May Mr. Speaker, nan ira choror wat, iman nuwaw karakarak, kamagat malwat, and kak withdraw kamantan resolution number 5 laban yari sa tayo. Chancellor mo kamagut sang chairman and Moni Senator Carl Koros mo drum kamaguto masa ni Ay, uwang masa ni show kamagut paitar o try withdrawer LR number 5 laban yari sa payo sang kamitin Moni o kamumutan resolution what kat patuyer pangkupurkan imen patawan silent sa paltalang pan resolution calendar o try sa paltalang pan resolution calendar imen patawan po na siya acting floor leader Senator Latoren place
kamutan resolution what. Langan speaker ay tumalwa o rakpat-pat speaker. Men nuwa o karak-karak kakutang patuwat kay lamang place. Alarm number 5 Kariyamen. Chancellor mau kamagut memia, wagi kamagut wo mia utrbe. Men kita trial corrosion place kamutan resolution number 5 le banyal riyak tayo pansabul material resolution calendar. Makoro sabul man kiran sa umau and place ay ban po na sa chief clerk. Legislature resolution number 5 riyak tayo proposal for resolution providing for the legislative acceptance and approval of FSM national grants, international grants, U.S. federal program grants, foreign source grants, and NGO source grants for the state of Pohnpei for fiscal year 2025 as required by Chapter 9 of Title 11 of the Bonday Code for adoption. Kailangan men po na sa acting floor leader and kamagut kailan masani. Kailangan speaker tangan mo may tumalwaw men katawan yata kamagut pagkasambal ng Kadkadaur masani alarm number 5 labi na riyak tayo ang Chancellor mau kamagut memia koros mautung kamaguto masani ay Pwuhng masani so pag kamagut ya puita try kat nan masan ben kamutan resolution what mia masan be kamu Kailangan may Mr. Speaker, ikasa bali sa karanwa paan kupuran mo yun, paan kupuran Honorable Senator Kokoros. Resolution 5 nangyari isak tayo, pag umaluwatan kak ang muni sawas na padosang government din way na Amerika. Nakin padoto national government o padotong sa material campaign rosan mo. Was what we was in Kosonet title is a chapter 12. Makosonet tiyan sa waskoros mabambadosang naslikan government in Pohnpei state yang aki national government pangkin padoto legislature ang ning sangan tatawag matuwa tamat. My Mr. Speaker, kau napatan resolution what pumumot ka sa malwad dan kakang muna ka sambal makin padotong kampan rosan mau melala pali tatawagan social services ninduan kasantin legislature wadang sangan resolution matuwa damat resolution mabangkan padotong mur pangkin supersede the Yala resolution manaman Pwuhng resolution kan kamanaman tar mo ang sangin chete matuwa tamat. Pero may Mr. Speaker kawid mamia ang chete pukat ekinapali chete ntatao ko yang aki iray to ntatao kay mapato pangan kampan rosan mau melel division in social services nan section issue laban niya lo buku wano o laban niya lo buku issue muna may patoto pali program yun may patoto sang way na marka o kinapali patowan personal responsibility education program Pwuhng met muna may kinapali tapako program may kinapuyapal paan kampan rosan mau kawid mamia may Mr. Speaker tirail to ntatawang kan me kinpuy sang monwat saya kal puy ki legislator saya kamanata resolution ipadawan met puan wiya iran kubukupura mualwat dan sabal men ki kupur mau kamanata resolution wat ni oralap esansal me saya katkan nantian monakap o email ay yang Appleton grant what ite sudo konati patet kap magteka manala mamalwat pan kamanata resolution what ran what ay right on tatangkan pan kakera ala right ngal payday may pan purala o chip
ni Chapintian Monin Pahrek sa Limao. Niyaralap may Mr. Speaker. Kalangan po kayo itong alangyan semua. Kailangan Chairman Carl pagkakapesi kakawewaban kamutan resolution. Miyatra Senator Pwuhng, Senator Simon. Kailangan Mr. Speaker ay tunggal sa karataan kayo po ni wow kami patung ko propong kapatrang sa pamamay sa sayan nilang may sangat nanwalwa tayo tunggal wangin kami acting floor leader o honorable Senator Kadkadaur tingnan wangit untuk tongkan untuk Pohnpei na patang kayo Speaker men patrol nasa na Chairman of Finance o bil katete me bil miyo ng kamutan ko sila to resolution pagpagwat bil miyo Grant Riau section 7-108 or 6-101 special education program bil kap nan kamutawat hanggang sa isal men nan korong me committee on education padwan wiayo especially bil petang ke monwat parliament tatong ke ang wicket miya right tungal kasan diyan tatok the monwat pantatoko Area ikapingi akak butro to moni wat wero kamutan ko pagpagkot pagkailan kakmasa ni Patrol irawat Speaker remember we ay ikapingang staff kan po format in resolution mo niya kami nila may format yung may rawat kung ano patang kitailir ang kakanga to grant kami tampato to muran rawat kamangailaw yung pantatawat pwede ay so kisamalar grant panila to resolution kap suksukta mawat kay pagin corporate order amend o mitalong ta ananakan memiyo pan section kan memiyo rita ni mang kaping kiyong sabatan staff pwede tatok mo memiyo email pilmong paduan ta patrong format memiyo essential me okay muni kan me essential ng resolution what fail kotin apariatar ang sa mala at essential san chairman yung po may tayo magkailangan na pali nan resolution what po iral to tongkan ng pali resolution mau ang kakiyang ala tuan PT isa pa tatok mau berwiya kalangan ng komispira Senator Simon, miyatra masinban kamutan resolution. Kamu Senator Ned. Kalangan kami Speaker. Imenyam patang o tungata maasan pen resolution me patpato motail ye kamutan resolution nambel may saglima debenier risak payo ayutut o iran kapatapat puan pilsansal nan record me iba monay pambatuan tolay man patuan wiay tungal sakar misigilang kay puniban kupuran kauno kapeng wow ongi pateng sapul mamui maasan sakaratan kay puni wow mapatoyan nilang nanwasan wiya laman-lamay tungal sakaran wan kan kamay wan ki acting floor leader honorable senators kan o Israel kan me patang kitrail nan gallery o Israel kan me pepeyan men kapese kan ong nen sapul matrail atrail tungol uya laman mensang kapan ranwat kapenggi tamasan saler Willianti patang sapul mo kamitian Person Mao o kapenggiang author in resolution with o ilakin chairman and RNT bilpan pekyang o ansansal nan record me palin nambe shilu en payo line wano o issue and pilsansal nan record me bil resolution with pil apaliatar Imet ay tungal sa karatan kapatapat o niwa men paton wiyata kamugit alerting timasan pe o sapel man kita. Masular, masinban kamutan resolution wood, taiban po na sa kamugit, mamiyayer.
Koros Pwuhng Kamagto Masani A Pwuhng Masani So Kamagat Paita Tayo Tringatier Masanapen Kamutan Resolution Number Mesak Limau Limanyari Isak Payo Koros Pwuhng Tayo sa Manikita Kamutan Resolution What Kawata Nilima Palimau Kalangan ang chansala way masabal matayad usus matoko kamutan resolution lebay sa klima o lebaniyari ay sa payo usus ay sa kwalu ay o sa ramawa kalangan ng pramail o chansal magtrial kamanatar kamutan resolution lebay sa klima o lebaniyari ay sa payo wanwod miyat resolution pan resolution galanta Salam, Mr. Speaker. Asyalar ay pan po na siya acting floor leader Senator Latora Kalangan speaker ay tumalwa ang kakpatparuda speaker man isa ko ra kubur kalangan kay katiyang tunay item na paysa kuno yan sa patuto. Miscellaneous business. chansala mo kamagat mamiyak Thailand katiyang po ng basa kuno yay retoror kay katiyang po ng basa kuno kami Senator Carl Kalangan may Mr. Speaker, kaysa bali sa karan wow. Ni wow kararag may Mr. Speaker, men kamagad malwad magteka kamal labinan so. Staff na pali ito tatag yung pagpapan miyan kak yang patyang kalantaran may isang rangot kalang. Pagkariyam. pagpagiyog Thailand kamal labinan siyo tatabang katiyan ang kamal ang siyo mo Thailand kamal ma wawi ito document kan Jai kamal
Dewa mengulian taitio bagi kejadian sabali dan sebelum matay uya kupur ok tay kat man iratoro roy ban pona siya acting floor leader Senator Latora. Wala nga nang speaker ay tungol. Wow sa balang kakpat badura bang promo ibat badura bang kupron honorable Senator kang koros. Speaker mo ang kakpat la ay man kayo kagabang kurang katuwat kay lang kakpat yang usabul man kita kamagatiyo. Hintuan kaway din sabul man Legislature rules and procedure makaway call up the house butay me kwalman macancal ranu data lang ka kanagelaw ya kupruwat ibapol malaylay ng pakar yaman Kalangan Senator Latora sansal kamagatiyo mayor Thailand katiyan and call up the house pagya sansal baktal metro kwalman pagya miya karyaman pen kamagata iban pona siya koros mutung masaniyay uwa masani show sansal makamagit paitar o ibuya ulianti melel try koros o kabengkiyang kamagat mamiya o pagod tala na upanam tala nga kamsak sa pulmatay tato kamoy acting floor leader kailangan speaker ay tungol wawang kakpatpatoda speaker man patuan nuwaw karkarak pagubang from katuwat kailang kakrup na sa pulmatay kalantor o sa palta lang pan order of the day is time to come to report. Pero yaman. sansal ang mga kamagat mamiya sang acting floor leader Senator Latora tala sa palta lang pan order of the day pan standing come to report bagi miya karyaman pan kamagat wo try kat pan standing come to report kamoy acting Speaker kailangan isangan momoto ng patuan bang from katuwat kailang kak place standing come to report number apagay sok silula banal resok tayo. sansal ang mga kamagat sa Senator Latora bagi miya kamagat o karyaman pan kamagat o imen pagitak Thailand place standing come to report number apagay sok silula banal resok tayo pan sa bulmadahil item standing come to report. Makaros placer ay man po na si Chief Clerk. Standing committee report number FPA Silula and Release of Pahrek, Mapit Legislature Bill number FPA Silula and Release of Pahrek, sang Committee in Finance. Chancel may report word pan report out sa Committee in Finance karate man po na si Chairman Guard. Kailangan may Mr. Speaker. Muna iban pada sa kamitin muni ya inkak sa bali sa karanwa ban kupuromiyo pan kupurakan koros. Ito nga luwaw kaping turoro acting floor leader bulgi sabul makawait o sa material uya kupuran men sang ranwat onin tuwan na kawait ro alaltar talen kakat yang nan masin ben standing am report wat. May Mr. Speaker standing am report o bugi isak silula benyara isak payo itan kamadang ko sa nato bugi silula benyara isak payo makapitulong sang Senator Rapis pag-pag wan moni yu mawa pada no wan talo lop silinan pakit tu bukil may sa kono Pwuhng apali anan karwaru yu mem wen pengilap so bay ranwat Pwuhng lalatanu makin miya nan maywat kamelelem kapanin lalatanu kay denong ado wen pengilap ong Kadkadaur ye me malwat pukogi mele tagan ligin Pohnpei. Mr. Speaker, committee eubenayer ro karonga option kabina nan karonga word bilyang aki Israel makin kau-kawait moni kanen option kabina pan option kabina padang mayor and wen pengilap councilman and wen pengilap o contoh token wen pengilap municipal government mayang pada Pohnpei ni aso makarong-rong wot kuyaw katetekan koros memia kasaleta me ranwot pengilap sion kapalin lolatanu email yang pag-pagwot moni wan kak kamanaman dan intuan kupur mawon malwot wen kak kayatal yume niya sa water pilikin uya perepen lolatanu niya kan karalongang Pohnpei. May Mr. Speaker
sa mga kamedin mo ni so de sa bulman ke pe kasal o nga pulpen sa takwat po gi uya iretete yu Pohnpei belong sa mga government lab niya kin logi yang way laut kan kapalin lalata anu me sa mga way na besam son tan wood when pengilap pagbaguan mo ni wood malwot and kamanata sansal nan sa mga budget and pariya gedriya sa glimao tan infrastructure maintenance fund malwot kamanata wan kala million riyaw wan lob panen pagi tubuh sili sa kono wan katore law apali anana pen infrastructure kami di cek wasakan mo ni wad konengan patosang iya mata-mata riyaw mi wan patosang nan general fund wan patosang nan mo ni yu makamanamantar pemalwat kan kenggak tatoki yang jangan produk metua teman kami di kawait nintuan report mesansal mo ni dan patosang ban infrastructure maintenance fund kapinanakat kiyang kubura Iralab may Mr. Speaker ipata sa mga kamitin mo ni Melel Uya at sa karmisi ko ang Senator Apis o iraikan may patuan may yang patiyang karong-rongwad po iyalit at agwad yung ispandala ranwad mapan may tagtalan katiyang nanwatawat kayo lasin running session malwad ang regular session karya pakin parwad dan uyaw lakap apoy gumet may Mr. Speaker nuwaw karakarak ipada sa mga kamatin mo niyo kamagad malwad and kak sa pulman kita standing committee report wad kalangan may Mr. Speaker Kalangan Senator Carl po kapesipan report magkuprayin po na si Senator Edward Kalangan po mi Honorable Speaker muna ibang pachawan na ichimal motion akong kachang kupura po ichimal sa karang kay po niya wow ang kakpachang sa pulman ichimal wow bang po mi Honorable Speaker Pwuhng acting floor leader Honorable members kan yang agi staff kan pachawan yang chair uya kupur Honorable Speaker pagi yang uya member bang committee finance yang pachawan korong-rong kan mepicture watch dan kita report sang chairman in finance o pachawan yung motion challenge sa pulman kita standing committee report ako kaysak silula binyal risak bayo karyaman Kalangan Senator Edward esansal memia karyaman ben kamagito magkuprayin po na si Israel kan makawatan ng limaray mo kamagit memia kamun Senator Artu Kalangan ko promi Mr. Speaker Imin pachayan sa bulong sakratang kay po ni wow matyanganin lang melal wangan kong komoy Melal, honorable members karos o karos na daydayan ko siya. Mr. Speaker, kasampal kay report na sansala sang Chairman in Finance po kaya sansal na tatak matuwa chamat iminan sansal na sa pulungan committee environment pilkat-katok. Committee yo abjan we are report you parliament commission you imulan rupocho kabinaban roboto obisyo mabang konengan napali climate change pwede ni obisyo bang kukuta committee kamelele me muni kan magnapali uyaban ukutaglanan wewe obisyo ka kapali ranwa chimin sakar kita ujungata melel kamu matangkat na tu imin pagita committee and environment pagi uyak siya tatawagan environment o climate change ak lang ka kuchung ata ko siya na tu ay mat kalangan ng kupromin Mr. Speaker Kalangan ng promo chairman in environment climate relation iba kasambal kung kasaleta irang kapatapat miyete maasin ben irawat kamu Senator Simon Kalangan Speaker was para itungan katang wow pang promin program poros Speaker, imen record ng taxation ayutu alitu to kumata ko set na miya
irayo meeting alen ki puyabi karwarun tatakot essential mention magtaid committee kadyang ng korong pinglap government pinglap picture to chief speaker rail correspondent kakyan katito won kasampalo anan karwarun may men tugalen gi kalalapag speaker ang chairman ng committee finance biyak kanang account what project total we are mass and so kan mo mag charge pave road maintenance fund project bugo shorto kamagit pwede tana shorto money nan account mo ipitang gi pwede karwarun totoo ko ta ipitang gi miya kanang accounted mass shorto aya alternative na miya pwede urgency totoo ko tayo men kalapag batak sa class figure ang amonay paan po na sa chairman ta committee ang magpupurin po na sa mga Senator Licanet. Kami, Mr. Speaker, muna iban patro ay tungo sa karatan wa perapat wangkin kami acting floor leader, honorable members, kano rail kan me pateng child, yang aki rail kan me pateng kita nan mengkapese kan. Imen kami men sansalan siwet imen yang endorse melen report me sansal mota me sang rano. Iutung to ulul. We have been project well. We are project kasambalong kaiten tingilap kile kongkupure ulia penapis. Sansan me ibil pegi sinsentio me bil anane se wase goin kapega marangion on seawall. Ebil tuate teme. Me pegi Thailand support kamamata me mie. O kasik me sepanpil eukyang kumailong ni wiyeper ko sonti ene we mele teken ligika on project me bitata climate change kalangan Senator Licanet kabungki sa karatawo kamele me sa karatano truth kay mo ami kalalabag yu ma sansalo maiban magpupurin po na sa mga chairman and sawas. Kalangan may Mr. Speaker. Ikasapali sa karanwa o ikabungki kalalabagin kawit na may isang Senator Simon. Pagkita Pwuhng sa kanirair may parang dahil ang kusunadkan magtay kamanata po na pali paybilanal toto kabil Pohnpei. May Mr. Speaker nan samantal budget and parwat section A6 Real P, Mahapali Infrastructure Maintenance Fund. Porque eu mone me kinuya mamor manaman lauta tokla. Ria pok to sang patetin ria kitria sak payo o yala kisen patetin ria kitria sak limau. Nan sama tay patet water kawai tahu kasaneti mewan dalam milian riau wan lop tanen pakit tuo bukis lisa kuno makamanaman tahu patunan sama tay patit o nan kawai din iran kasanetwat kasaneti me monuat pan mimi o bangkin pasan specific project mebangkin kamanamanta sang malwat ay me kami kawit monuat ang anan karwarwat dan padua sampayan IMF weki monuat dan sansal na samanday budget ebil sansal nan kawitin samanday budget me moni kan koros mebangkin so detatok lanan tiyan monin mo bangkin report to sang executive so do panda sang October sa limao. Dahil rangwat report wat sa igniya. Rito wasam kami tu kak sairmet. Kami tu proyek sang General Fund. Puan kak pasan report in eksekutif mepit sama tay General Fund. Monuat monu miya yu o malwat kami bilkang kamanata. Ay
kamelele me wan mon wat char wen apali anan wat on in tuan kawaitin Senator Likanet kamelele mo mon wat pilkakit itano o apali proatangkan me ban me ong sa matay lauter island kan kapung ke kawaitin Senator Abis po ki langayang tay woni mo jalan kak kesembal kita kapalin lalatan siad me mayor ni dagagan o tatanggi sangon mo ni matua damat kalangan may Mr. Speaker. Kalangan Chairman Carl Mieter Masinaben. Speaker. Ang bago po rin po na si Senator Abis. Kalangan kami Speaker mo na itang patro ay pagkita ay sa kartawa wan patro yung trametri ang erkan. Meler wan kami wan ki acting floor leader o yang ay VA center ng Karusian. Ilman kapatay ang staff o Karusian na karkarong nga nijungan rawat. Iya kupur. Imen so drama ko tika kapatay ang report kasi leliu imen we are try kapung. Imen kapung ang belal kamtin finance up bil toka chairman po yung ngong me uya imen bil kalangan giyang da kasalin salta o utung i kalanganan kupurkan korosya momotlap report kasilel yung matsoto me ko kapataya reported kalangan eta kamumatang ko sinatuatar kalanganan korosya Kalangan Senator Abis masular masanaben report ay ban po na siya kamagat tayo tugtiyo sa bulman kita. Koros mo tung kamaguto masaniyay. Pwuhng masanisyo. Kamagat paitar tayo tugtiyo masanaben report. Koros mo tung tayo sa bulman kita report masaniyay. Pwuhng masanisyo. Kamagat paitar o tayo sa bulman kita report number V6AH Daily Live Broadcasts sang sa bulman tayo committee and morning. May other report. Salamat. Masular ay pan po na siya Senator Latore, may acting floor leader. Kalangan Speaker ay tuwagwa ang kapat patuta bang kulakan Speaker man patuan nga na kumagot yung kapat ng kapatid kalantar o sa tayo kung pil kalantar yung sa tayo. Riyaman. Chancel kamagat siyang Senator Latore, chanan katiyang nambe. Aisak tayo, pil kalantar. Dahil sa palfiyangar na basic payo, o ipan po na sa Chief Clerk. Legislature Bill number FSMTC Legislature Draft 1, a Bill for an Act, amending Title 10 of Tailo number 11L-26-24, the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2025, and for other purposes, on what kayo. Mr. Chairman, Carl. Kalangan may Mr. Speaker. Muna ibang pilaw pada sa umakamidin muna yan kak meled kaya sa pali sa karanwa ban kupuramuyo ban kupurakan karos. Wow karakarag may Mr. Speaker kamagit malwot kaya lang kak uya kupurki kamodang ko Senator Bukisidula banyari sa payo al T1. Ang salamat kamagat mamiya sa Chairman, Karos Mautung kamaguto masaniyay. Pwuhng masanisyo, kamagat paitar, niya masinabe kami, Chairman. Kalangan may Mr. Speaker ay tungalwa sa pal bang kupuramuyo bang kupurakan karos. Tansal kamabatang ko sa maluwat kamanata report uya peita report o pugay isak silula banyari isak tayo. Wan money yu an kakamanamantanan sa matay budgetin money patusang pan IMF the Infrastructure Maintenance Fund po na pali anan kawarun kayata al mapilmiya sa oto uya patarapan ulal magan karalong tungan sa melel taga pangilap iman kapadaya nga itong alpagpag nintuan kapung miyayar sang Senator Abis kapung wata miyayar malwat apsode utong ata kamodang ko sa nawat. Apo gamed may Mr. Speaker ipata sa mga kamitin mo ni wow karakarak pati ang Senator Abis
o pagkumalwat ang kakamanata ang watawat kayo Yes. Kariyaman. Chanchala mo kamagut UBI o Mia Kariyaman da may kupuro impone sema Israel kan makawatan di maray kamu Senator Simon Kailangan speaker ko sa palay tingol sa karatan mo. Mo speaker Peter Kawit yo chairman and finance utong committee kakawit. Essential memiya piliwanan mo para sang kamamarangi. Ari mo imang kalabak nan kumukit memiya met kumatawad pa automatic puro nakap. Ari mo isto patruan ananin sa wabi ko mamiya yung estimate abe purang kakuya the floor amendment nakap. Mo ipatuan matmatuwa sa uya patame takayo kang kemilanan riyaman. Ari miya may estimate miya ama nakakuya floor amendment. Masuk estimate dami koyo konong kailan ko tiyang lalapo anan riyaw po ko ang kakapalta nakap iya kayo sa klaran. Amoy men patuan ta ramo ang kawit mau ka sa chairman o kung kami kalaga speaker. Ben kawait memiya sang kamui kamelele me kauna batakan pan miya mona tepan kadlanan karyaw kim saklan mo to. Kailangan ko promo Senator Simon. May ko pro impone si Senator Movic. Kailangan ng promise speaker muna iban yang patoy tungkol sa karatan kay bani wow. And batong tama kom to yang gear. Ay tungkol waun kun kom speaker waun ki Honorable Senator kan korusya o Israel kan miyang patong ng kalari ranwat. Speaker mo miyakot may men peitong kanan kumutan kosonat o tame patpatonan report. Proposed bill request some money words ng general fund. Patoton nan kumutan kosonat sang nan IMF. Sorry, mo imen peitong kita maban uya tame yakot nutan uya. Iroyo maban kakan kare yang kumutan kosonat words aban kakan puyak late mia kot kaku yaw yang buen kak apaliata ato nan flora tan so what kalangan speaker Kailangan Senator Movic kamelele mo kawait kailangan Committee. may Mr. Speaker Iban po na si Chairman. Kamu. Paan ko purakan koros ikabenggi kalalabang kawait na miya sang Senator Movic po isang tataga dan kinapal kanini committee pato yang tagadian anda tawad una riyaw me committee chair eri paragraph kariya patuan general fund paragraph kesilu kawait ma committee tawlaw pilata and datangi infrastructure maintenance fund ay masansal nan report ay mapung committee consider mo na riyaw proyek sang general fund o pilata infrastructure maintenance fund mentatog ay masansal nan paragraph silu. May Mr. Speaker ibayakan mabilmiya sang Senator Simon inanan kapung and dede mamalwat pil kamanatar wantala silinan when sa wase anan pil tuwadamat ang wen kapung amarangi area monuwo iman kongong Israel kan konangan follow up executive yaw sa moni wat patpatoy melel tiana yo kamban moni arentola ay men padang kurakano kopor ke maluwat utan ban utung kawait metuwa demet me ban patosang Israel kan me ululian takan likikan nang maluwat ay tungal Iran kepada patong kawait membiasang Senator Movic kalangan may Mr. Speaker. Senator Carl, Senator Movic. kalangan Mamawar miyete masanaben kamu Senator Ned. Kalanan kamu speaker kaysa balay tunggal sa Granwao. Yang kapenggi masanan kawit kan me pitatar anan kasambalwat ong taken pengelap. Onuwa men padron wayata kamu kita ler tungite masan pe o kamanala ni kayon watawat. men Lar masanabe ban po na siya kamagut mamiyak tayo rutung ti masanabe karos mautung kamaguto masani ay
Pwuhng masanisyo kamagat paita tayo tungtiar masanpe. Karos me utung tayo kamanata kamutan ko sunata bukisilu labinyar yaisak payo LT1 nuwatawat kayo masani Pwuhng masanisyo kamagat paita rok tayo kamanata kamutan ko sunatwat ong watawat kayo. Privilege, my Mr. Speaker. Kamu Senator Carl. Kailangan, my Mr. Speaker, muna ibangan pura yang patro ay kaysa bali sa karanuwa bang kumuramuyo bang kupurakan koros. Nuwaw karakarak, my Mr. Speaker, nintuan sa matay rule kamakit malwad kailan kak withdraw kamutang ko sinat o pagkuwan isak silu laban niya isak payo pagkaryaman. Karos mautung kamaguto masaniyay Pwuhng masanisyo kamagat paitar o dahil withdrawal kamutan ko sunod abkuan ay isak silu laban niya isak payo. Pag yata kat pan fil calendar ay men patungan pagkitak talent place kamutan ko sunod abkuan ay isak silu laban niya isak payo pansa pulmatay fil calendar. Magtay placer kamutan kusunat wo tay pan po na sa Chief Clerk. Legislature Bill number FP1 Silulang Payu Bill for an Act amending Section 1 of Stela number 10L.90/22 pertaining to the Bonday Future Political Status Assessment Commission and for other purposes umiwatawat kayo. Kamutan kusunat wo tay withdraw may kuprobuhin po na sa acting Floor Leader Senator Latore and kakuya kamagatan penmasan pe. Kalangan speaker ay tungalwa ang kakpatpatuta speaker ba uyata kamagit katu kasambalwat ang kakatiyang umasan ni pamutang kusunod ng kabukuan ni sok sidulag na risok payo. Esansal makamagit yumiya o miya karyaman pe. Karos mautung kamagit umasan ni Pwuhng masanisyo kamagat paita wagi paita tayo kat nan masin pe miya masin pe kamutan ko sunat wad kamu Senator Carl. Kailangan, my Mr. Speaker, itong halwa sa bal bang kupuramuyo bang kupurakan koros. Kamutan ko sunat LP number o pagkuwan isak silu laban niya isak payo. Pagbago mo luwad yan kak wagdala ko sunat yung may manamanlar ko sunat number isak laban yal tuwaisak laban yal riyasak riyaw. Makasanay din mapuinin tatawag bang kukota. Mabahan katan ki Future Political Status Assessment Commission. Puinwat nintuan na ray bang kukota kabina panitiya may pamen speaker panitiya may silmen so kung wala panitiya men o sakarata ba yaw bang kupuran malanwaw. Puran ka kupureta amen and pati ang puinwat o uya rob meban melel to ka lang yapan mo mun Pohnpei lakampali mapan pat yang ajain wen kan ta kapadabat teso oriented me puinwat pangkukota po rob yuan uyawi kay den ko sa network pan kamanata po Pohnpei yan kati isang nan kami namin FSM the FSM and patoy isang Pohnpei when we are rob o kawait yapan moment Pohnpei lakampali imen chungalan kaya sa umaw kapanggiyang sa matay karyawan kami na po kapukawad din tuwan ruwasin ko sa net uya chungal tasapol me o kawait ton kamandang ko sa netwat imagat kito o nuya bentatak patolong pa request pan buran malwat ranwat ano yaralap i kamandang ko sa net kamandang ko kadalan ko sa net met my Mr. Speaker kalangan Senator Carl kawe upan kamutan ko sunat miya masan pe kamu Senator Simon. Kalangan speaker ko sa pala ito ko sa karapatan wow. Kamu yung honorable Senator kan Koros irail kan may patron ng kalaruran wat John Pohnpei may yang patron session wat may kapasa ano niya
Speaker, angkak sensal may patuan wao lagi utong kupurat mat-mata mamia. Wasa koros angay sanamaw o me kasantik lain sanamaw ap kamotawat thaptal watalare nan palisilu to naman lain re saktayo patuto lel palipayo lain riau the patuan speaker may kagpatuan watak palisilu. If the report is not completed by its deadline, the staff, employees, and consultants of the Commission may continue their employment on the report until its completion and subject to availability of funds. Angay irawat the labisentes pukat water down everything na peso ko sa kanila. Dari moment kap kita may ngorang ngilkilain o kasan tumaw. Kukula ulil po ni mo etapta the language tapta water down tama commission na menuya. Huwag imetatok kasampaliyog na ibantong lang lali o kakotra o laman. Ariya mga buhay pang kapurpulang kamiti ay may patuwang kaway to pagi makamiti kak revisit paragraph patuan watak. Labin patu may angay yasuto uya labin patu kilay liw ay kawewe labin lo kaya water down intent and commission political commission magkain magkawat. Imi magkasalita po ma kamitin ching ko ban tukal kaya sorang kak truck kanay na po angkak siyang consistency to ayo lalim karaman uya tong kola o lilani kami siyang lanta to ako ay mur Chris lar pipasangir ako na ang siyang ayin try ko wala kailangan kami speaker. Kailangan Senator Simon ikapyanggi ren kawait masansal siyang kamay. Miyadre maasanapan kamamatan kosunat abku wana isak silula menyari isak payo. Motion and close. Sansal kamagatiw sang Senator Luwag talang rutung timasan ba o miya karyaman ba karos mautung kamagato masan iyay uwa masan isyo kamagat paita talang rutung tiar masan ba karos mautung talang kamanata kamamatan kosunat abku wana isak silu labanyari isak payo masan iyay uwa masan isyo kamagat paitar dahil kembal ba minityo. Dahil ipag matay uya kupur o ibahan po na sa Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker ay tungalwa sa bal bangko bromoyo bangko pragan koros. Sansal malwat ka manalar ang watawat kayu kamodang ko sa net of one isak silula banyari isak payo nintuan withdraw ang malwat and katkiyang kupuran. May Mr. Speaker nuwaw karagarak kamagad malwat kumuyan ka ka-sign kamodang ko sa net ang kamitin chayan ko. Kalangan may Mr. Speaker. Ariamen. Tan salam mga kamagat mamiya. Karos maudong kamagat masan iyay. Oo, masan isyo. Kamagat paita. Dahil kamanatar, kamatan ko sunatwat, nuwatawat kayo. O bahan kapurupur lang kamitin chayan ko. O kamitin chayan ko. Ang kak kupura kawait kay masan salasan Senator Simon o Senator Kan Karos. Kalangan. Miyadre kamamatan kosunat panpil calendar. Sila, Mr. Speaker. Sila ay panpo na siya acting floor leader, Senator Latorre. Kailangan Speaker ay tumulwa ang kapatpatuto bang promo bang pranang kapatpatuto bang Speaker membatuan tag bang from katuat tayo lang kakrup sabi matay kalantar o katiyang ban item ng paisak wano yoy masiling special. Ariamen. Sansal mo kamaguto masansal o karyaman pamiya dahil torak tiyan o tayo katkat po ng paisak wano ratoror. Miya ratoror sang Senator Kan. Kamu Senator Likanat. Kalangan kami Honorable Speaker ay tungkol sa karta wow sapan
Iroy imen pota ranwat men sang ranwat peyin kag alika wait sang legislature wait. Essential ma, Mr. Speaker or honorable members, sabis kan magitail wiyayong meled tegen ligikan and Pohnpei. Deleto ranwat sabis wo utang kasampal tulul melel me pitata filter service. Essential ma ranwat magitail ketikadian nan sompungan November Pwuhng December, masode soap, masode service, filter service ang taken ikaw. Ebang sudah patuan kapal tulun. Jadi serika ketika pun taken jalan ane sawat mele dipisokan pangkat sewat right. Om stak kisakisin Christmas song taken. Ranwat sompung tepayer. Taking the shop bogit. Kasambal, Mr. Speaker, Thailand kawait pene tame pa mau. Mete pan wiada wisin ko ang FSM so ito ko nongan wiya teki waun ki sebelum mata ko santi. Karapewat, Mr. Speaker, inen teki wiada kamakitiyo. Masuk no sebelum kami kasampalan PWTC and kaulanan wiapen yang executive mele da sansan me wiak puko and executive kabina on peksawas on filter kamiti maka kamitian kag yang kabina o katiar kong kita ini ya ko suntikan menie mele nong nan sompung wet ten nan sompung Christmas we are motion niyo Kariaman Chancellor mo como git memia horos modum como gito masani o masani so pwede como gito poita ramie masan benirawo Speaker, como Senator Sai kailangan ng kompromis kasi tayo dengan sekarang wow. Kamu keperakan Speaker itu kesempatan yo me essential sampai senator dikanet. Konong kailang katin kupura kesempatan penerawo. Elle essential me kapalin shop Pohnpei me kareta kapal bukan trail kelgi cawaran FSM shop. Ap imen patrwanta me pit mi sang wiya pakai kita kag wiya Pohnpei. Speaker o katut balen mangi Department in Education or Health kingkak charter so pakat perangkak patwala sa habis nitakekan. Risangin charter to American FSM national government kingkak pukagi painta kaslin pachupkat ang kaktatok apali tiroson mau kamarain nan state tayo na FSM. Pohnpei kak yang wiya. Ari kamele magtaypang coordinate mawang Department of Health Education o National Health Education pangkat painta diesel plan subkat o mokitin rosor mawa education ananin weka kak yang tekipak. Di kamele le miyo wiya patoto magtay kak tatok ita kitay chuto kapak. Magtaypa na wiya upa suop ko ang pisak magtay lin tatong ay mita wiya so mesensal sang irregular pan sa pantakek. Tanaw yawi anso tamme pangkak available. Ap anso me palin rusun mau pangkin kamagit subkat resudang kang papan pueki rakin nantriyang rusun mau ndella pueki suma. Ari ay patuantay robot pueki speaker kamel me executive anane talk me miya buya pokai bengkak yaw. Ari na tay pan awi talk submatel clip makit ay pan mula aramas pang workila inkila kolum. Ari kitailan nane melen palian executive anane talk palian roson mau. Ya amal field trip run ang may sa tokin sila the follow up services ni tagakan. Po angka coordinator rel ulia pan way champe kan me perpetensya di kala porangka yang totong ki sob memia. Isto kamelele me pa way rapali itok tailan ne loken to. Ari ay paduan ta irawat speaker po magtay pan suto truck alternative ways
awi reta me status quo me bangino arata kaya me balron it will never work ria ipaduan ta makaka me ko tengka ku awi ang kom mangi tanu kunong ti rail will yapan sampai pegan saptegan kak tuang tractor days purang kak truck masuk mokit me pawi awila di saptegan purang kak pergi pago kalakan speaker ya tu masih lebih bawa kamu senator Carl Kalangan may Mr. Speaker, ito nga luwa sa pal, Bangko Romuyo, Bangko Purakan Kores. Kapag nga kawait mamiya, ito wana sa nga pali, anan ka sa mbalo karwaro mamiya sang senador likanet, apol bentakan likitan. Iman, kajailan kadiyang nandatawag do apali kanini, dahil ba natin asang sa umang kami na Pwuhng coordinate, magmagatin sangan, tatawag maduwa dumetong national government. O kami din PWTC ang kakong kapinaw kang bariyaw masansan. Ang kaway ito yaray ko saan din tatawag. Kaya taban noon nga ngalaw at yasang ang kapinaw Pwuhng apali sabis pukat niya pan eukiyang sa national government. Ipatiyang kupunan Senator Simon utan apol pensop ranwat apil kampago puki wapaka kejaya mas apol man ki asop no mogit FSMTC tungalan ki miya ino meni aso masop pukat Pohnpei nuwap resida bayang point makot tua ada soptekan makan patotan itak. Apa ansau me Pohnpei state pananana tatang kesopukat negara waru arabang mogit. I kamogit buah me uya isa penarai bangkan yang uya tatang ki sabun matai wap. Dari kapeng ki kairoiren kapinan mawaya ka wo legislature mawaya ka. Arai kau na patar uya pen pen beban konengan mianan bungan sama matai government lab o sa matai government in Pohnpei state. Salong asanger tiyan leadership buat yawasay nawapan pa rin. Karena kami din PWTC pan katiyang patuyang nantatawad. Aran kawit ito inaw. Pwema inaw sa lahat ka uyapan tataga na paliyang. Na national government sa laranana inawan miya. Aran jab tapain pwena na railiyang uyatatang wapiyu na uyaan Pohnpei state government. Pwede sangan tiyato me teka kuta tong kiyo pali kaya nani sop. Ito nga liran kapadapat pati ang kawait mo mamiyasang Senator Simon. Kalangan may Mr. Speaker. Kalangan Senator Carl, kawait Mohammed Chanchal. Kamu Senator Lutwood. Kalangan Speaker. Pwede rewats iban pil retoror kiya pil batang tiang sawat pwede hansaler. Mawe Speaker iban pateng sakadaan wow. Okay po ni bakit siyangar mo child karos prutonan mo mo tuwet speaker wan ki komi wan ki acting floor o honorable member kan karos o iray karos may pateng child nan yapuran rawat speaker maway men wiyay kaping pagkita may mir mo child melelong may pitatasop sansal may child legislature mukit lang o rob yata kamukit po sansal ma yamu mana child na pali kapaling sop ibil ka melele may kapina opisan kapina na institusyapong main niya committee may pitaulang o rapaki ananan sop ong child melel government ong state o outrailan ka Speaker Sansar me last year pil kapaling sop ong summer school o Christmas so da pil po itam nga Pahrek mo ini makarita flow motion wat sa pekpek wat sa sansalta imen pateng motion me miye o melel pekpek wat sa kailailang mukitin sop ong Christmas wat o ngon Christmas o parakap ikamelele me kahit dyan sa api siyong
men kacinain pe tipso kan men nautrailan kan anane apsapi song public health o education o public safety environment song karos anane na polta ma FSM kakapul kita kak apalik chai li usopen buen potila mo intang kakachay sa waseta talikaros taliang personnel o taliang government staffs ong supplementary wage kan melelaw tirailan speaker men pateng pagpagwet o pateng PWTC na palyata o silent kak alesawas on Christmas kalangan speaker. Mawal Senator Ludwig, kain po na si Senator Irons. Kalangan ng Common Speaker, kung kubura bo ay tingol sa karan kay po ni Wawan kak padyang sabul mamime siyang melel kaprotonan mol itingol Wawang kambukapay Honorable Senator Scoros katukon Wawan kiton pay what rinsak magatinti payan sabul limen kairkan. Mr. Speaker, kung kubura ay tingol irariyaw kayo menyang patyang iramesansal mo tayo lang suksit akaryaw imen bagi kaptulong wejungol floor motion. Mr. Speaker, iramesansal mo tayo me pitso esansal me kiyen totokin mo wa niya robot yung opsing kabna kaptulong patpatoyer mun molwat leletoran wat saik me kot legislature wat wiayang robot wo mo wiag pag karyamen ma robot Dahil kamal malabnan show chani kawaitin acting floor leader.
chapali nan sebelum trail huya kupur o sansal memona trail komalti sang huya kupur amia kamagetiu mia sansal terlekanet Thailand ketianan assignment betok committee entry kata kapal penshop o field trip makin wiya lang outer island kan Achansal में माशन पे मेयर ओक्टाइबान रुचिंगतियर माशन पे ओकटलाना नचूस कोरस मौटुंग कमगतो माशनी ये Pwuhng माशनी शो कमगत पैतार उनितुआना यालेती assignment on assignment committee PWTC or committee PWTC and Pwuhng kabina or ROP or report kuto momotwot tama eleta kapal penshop o chongan Pwuhng kabina na shop and ka bakit mon Christmas when ka kapali kapal pen anan ong tagandikikan o report kuto momotwot niyan show karwaro imen bil patrawan yang committee makaway triyaw masyansal sang Senator Carl o Senator Simon niya may panewang kabinak may bil kaway kabinak ira kasampal riyaw masyansal sang Senator ko kaway pen kaway pukaw bil bangkak sa waseta ong kasan di show masyular masan nan iratoror Demiate iratoror kamu Senator Hirons Ikalangan speaker kumkubura boyangka beliau ke sapale cungal sekarang ke ben wow ipatuan air din kapan Mr. Speaker ayo ipatuan yang kata yang suka amar o mukititi serimen ayo speaker hari ini patroan kesampaliti Mr. Speaker pwede tuan yang pateng teto kesampaluat kami patroan aletim serumenet patroan ni putih emo o ibil patroan aletim serumenet kotok pakriau o serumenet patroan serti ayo dari Mr. Speaker itu ni patroan ayo ini nin kan poka kuput metungolen ki serumenet wegi wan laloi patron ni ratungolen ki email eta men kaptolong promotion word upatuan taki mamalwat kak kita oversight melel on acting chief the division in medical services o taki kapkawatan kak patulang committee en Roswan mau o taki karyangan kalangan siya Assalamualaikum kamagit memia koros mutung kamagit masani o masani show kamagit koita mia masani ben kamagit motion close ma shodo masani be aiban bonus kamagit memia graden retung te masani be sabul man kita koros mutung kamagit masani Pwuhng masani show kamagit poita onituan yaleti assignment mo assignment committee and Roshan mau o ni sangon mo ko bi tatam naur event committee and bill report anchu karwaro kalangan biade retoro kamu third word kalangan from honorable speaker in Pwuhng ka sabali cungal sekarang wow honorable speaker I men pacuan irayu kamerela me irau ya ura me administration it apali in Japan administration it I men pacuan ce kalalabak ma kawasa pacu yeo ma kak apple me pit call on senior citizens
ipacuan kamele leme iyak siluyo pacu itu bang prong icepin sama jail administration me pit kola ong senior citizen ikamele leme wasagi se pacu yama mia kawit pe ong wasa cai kecil itu pacu ye mabil kak sansala and sansala dana mall alangan prong yan obet speaker Kailangan may ire pong Mia communication yung ibatawan assign na istupan sa mga assign ng Committee Social Cultural area the finance magatin ka wait maulo ko Mia meron Kailangan may Mr. Speaker, itong alawa sa bal, bang kupura mo o bang kupurakan koros. Bang pata, itong al-chairman in Social, Cultural, Historic Preservation. Kami di kasambalo o sa mo kami din mo ni. Ya, i-read, pepe nan kami din. And dito makaida ni ram mga iyumat. Kuala makin miya ginaon to the Dogon government. Cost of living adjustment may bang Pahrek yang Pwuhng to the dog. Eri, tatawag wa dutaan pan niya ba mugit apa yang aga kawin din eksekutibo ya iray senior citizen kan melel palian social services may utaan pan katede to senior citizen tepe posang kawin chikan ay kapung kawin din Senador Edward kansal me chay kadier bon imun sama tay regular session Korea bakin parwat o tatawag pa mo ya priority session regular session maban magid nan January apo kaya assignment what patroller ran kami dari awat o kaya tay bang council sa matay station lakap ay men pada itong chairman and committee social cultural or historic preservation o pekumalwad and kak kubure committee and kak to sila tatawag o report ng regular session in January. Kailangan may Mr. Speaker. Kailangan Chairman Carl o kailangan Senator Edward may i-update mamiyan siya what miya kami. Kailangan ng premier o speaker o nansensal siya itong kaping letter kong melil kamtriyaw mga pali hirawo ipacuan kamelele may mga report lang na regular session mo. Kailangan ng premier. Kailangan Senator Edward miya Retoro kami Senator Simon. Kasapay tugal sa radarwaw, Speaker. Speaker, ang iraw may miniyang atas patuan. Essential na miya kumutang kusyonit na patulong pong kakapali moment 45% ang iraikan meritiya sa government. Kaya ni patuang pang kusyonit na awi-awi moment may pena pali ito iraikan metatokang government may syuto tatokang government pansyuto pali inang inapew puya iraikan may kat-katlikin sistem ang sawat retire rangkak yang sapulman kaya send pun kakapali pailaut lan yayas songkan rosun mau patulay mau ni songkan area imen patuan sakaragi chairman o tuang kami tu filmiya iyo maptram patulong song version notra up version maptram patulong tanapali koros mesodro tatok aplele sambar wanisak paduda wiral kami tatok yaro retire puya ki apol perai langkak bawari imen patuan tam miyak person riyawang irawat patpatuna legislature met lamalam kami lima koros sa senong committee finance may minuwaw pakiran chairman and finance o itong committee dakotin trako kaway tulong menya me konong Thailand patuan dakotin tatong person riyaw miya ang ram sang airport kalangan speaker. Kailangan Senator Simon iran kawait masansal tiran kapatabat masansal san kamu may bitatate ireo kami Senator Kailangan may Mr. Speaker itong alawa sa bal may pwede uya bentatak magin miya o level magit ranwat
I mean, pagkapan ko po rin Senator Edward o Senator Simon. Iran would rock ang modang ko Senate ko. Kaya lang kat yung lalo apali and biluya ko ang mawang kamaterial. Kalangan may Mr. Speaker. Miyadre Iratoron, Speaker, yes. kami Senator Artui. Kailangan ko po Mr. Speaker, kaysa pala Sekretary mo kay Bonnie. Mr. Speaker, sansal nandiyo bintayan Legislature, niya kamamutang ko sa natiyo pacholong. Kung mapit business kan min Pohnpei kan gan atiki. In fact, mainly ko nauya ownership. The main way kan pachokan front business. Ari essential na imulan kamutang ko sa nato. Niya kamaulan ko sa nato you will kapitalong ori kamauyala ko sa nato ori ruwasevi aranti ran panganiki uya banapali registry business kanan Pohnpei aru uya ban aray registry uya ban intention ko sa nato momon aranti apali aso chow dan taur tamo dan intention ko jalen tiara tama ismo danan ko business na min Pohnpei yo ta min likiyo sansal me front business mia kakuya chola Pohnpei nan Pacific cheka uya chola Pohnpei bil mia yarari tama promotion imin pagita ma kak kurang kabukoyang R&D and check rangkak check to mo rob tanan uyaw ranudan instead of mo register yang aku tan ismail tan anu di business ay kamelala mamia paligay magan kak sapinay business ka home mapit mo ismail tan kilkilal pawa to ownership ay image may men pag malwa chan kakapali kalangan essential mamia kamagat yumiya o miya karyaman pe koros mautung kamagat masani ay uwa masani show pag kamagat poita miya masan pe Masalah masan pe ban po na siya kamagat mamia sang Senator Artui koros mautung kamagat masani ay uwa masani show kamagat poitar o assignment mo panasay na committee na R&T ituan kawait mamia Miyadre Iratoror, kami Senator Edmond. Kailangan Speaker, kupuro po yung kakpatayang sa kartangawakan makamiti ang kiyar. Ito nga sa kartangawakan kami, kami acting lower o honorable members kan koros. Speaker, kung kupuro Iratoror, mapit floor motion in second regular session mo. Mapit tarapo yung makapten pakas pa siyang kapuan ang assignment kan makami assign na yung kamtipuran kakapalya to. Kami min pitang ko po ki chungol floor motion may patungalong mapit non-field walking bridge non-field walking bridge ma ipaki komyan kakapaki kamtin public works so finance ran kak apalito non-special non-regular watch session watch mo imimin bitang ko po ki ipakian ka proto ng regular session mo sansal may lakap sa ipang komaltier o yipaan mo tama paan ka uyaw po ki lakap yatay lasin session apawat pagpagwat may pikarwaro po ki ananarama sa kayo magin patpato palyo field magin kotkoto field porang ka patototok o pilpatotoy mo school. Kailangan Speaker. Kailangan Senator Edmond, ikapang ki kawait masansal. Pwede masansal melisyu patrawan pasangar floor motion kan amendment Senator Kadkadaur masansaler motrail o committee kan ban report nan regular. Area eu masansal sang Senator Edmond sabul me eu floor motion mentuan sa karkita raipan po na sa Chairman and PWTC of Finance para kakawait mayawasa na pagpago at patuloy. Kailangan may Mr. Speaker, ito nga luwa sa bal, parang kupuro mo yun, parang kupuro kang koros. Kapag kakawait mamaya sang
Ria Honorable Senator Edmond, ay Pahrek ay tungal chairman ng PWTC. And dito mamuni mapagpamiyo ka naman sa nga malwad. O Pahrek yan non-liman executive. Kaya pinay wananan miya ng bungan executive o net district government. Ay wasa tatawad Pahrek po niya. So legislator kamanata munuwad akawid po estimate you government din the district government din net pa 100% limayset ang malawat kamanata percent limayset arima uyawin muni manamaner yung matite muni kamanamantanan tiyan muni riyak riyasak tayo mamuni sa tutatawag lang ay isangan muni yung Induan ruwas ang kosanat pang kanyang reportong malawad ni Oktober sa Limao. Kung ana malawad ang bleo kamanata, kamanata. Pagkita kupuran melel, Honorable Senator Edmond o Irons. Kak may kami di kapadabatan kak bleo Pahrek sa matay melel eksekutibo song rabagi day ako sa moniat Pahrek o mananap leo ka naman buwi uya kisentian moni nayo i mabano uya utuban kawitin kami di ay tungal sa karmisik tatawag kay lapaliala ninduan tama kita buko ako kalangan may Mr. Speaker Kalangan Chairman Wayne kami Senator Kalangan kawit me Chancellor. Kalangan Chairman Raymond. Kalangan Chairman Carl Wayne essential me verbally report ong assignment wama suto report pan wiyawi lakab aymen pagita Chairman PWTC Finance and kak pagita extension in assignment kugat puan kak report to nantaro po ansyo matang kalangan Miyate Retroror Speaker. Kami Senator Latore Speaker, managan patay ng Loro. Kalangan Senator Latore yield florong Senator Irons Kalangan Speaker. Ejungal kapin na Senator Latore. Kalangan ng kom. Speaker, kesabali ejungal sa karang punuwaw mapatatar. Speaker, Naniyaki ejungal floor motion you. Essential Kampakabay Honorable Kan William Pekan and Melel Outer Island Kan Mepitso Speaker Essential me Tien Tutok Mowa Near report you Kaptalong Sangop Sing Kabna Ongop Sing Speaker Naniyaki ejungal floor motion you ma Committee and PWTC Kak Roberto Mumotwat status in report what Speaker ninduan report what pitso song correspondent gite melulu molwat en kak kuburmau o kamanata 1 cent na sansal na report Speaker when big sansal me 1 cent me patpadu na report what kaitek muni laut you Muni cik-cik you Patuan kamelele me Muni kan me Kita kecing ke patuan kamana Ini nila balasang Tama sansal ng robot ko Riwaki cuma floor motion you Melel Kabung ke robot kan memiyaran Kak sewasa melel Kampakabay senator kan Wuli-wulian Outer Island kan Robot ko dan kak sansal yang mual Pagka karyaman ma kalangan karyaman Chancel mau kamukit mabia pagi amia karyaman bai panpone sa koros motung kamukito masani wo masani show kamukit paitar masani be kamui Chairman Car Kalangan may Mr. Speaker itu ngalo sa pal bangko puro mo yo bangko puro koros kapung tumelel kawait mamiyasang Ria Honorable Senator Islands and Chancel report wo
Uyawitanan tiyan Kapina Oliver. O patutong legislator kaysa tuon ikin tiyan legislator kaysa asana ang committee. Kaya sabi yata pali ang sakla tiyan legislator kaysa. Niya so magdahil o katiyang nan tiyan legislator kaysa kaya wok pilih kasansan committee. Report wo solau ya tup sonta tawakan legislator kaysa kaya. Bil sudah padawan ma abil ya tup sonta tawakan kebenaran ranut. Kaya terkadang nanti tawak yu makawait peu sudah ya kawait yu me kebenaran ranut panok. Riale kawait mesan salo mesan dan kak beliau ialah tukson tatakan legislator kaysa kaya an kau purulongang option speaker o reassignment uyawiyang committee PWTC ni an suwote tukson tatako KPSMTC binmiyang kebenaran mo pwede ba miya sabol makasante mawuksang kasante mamiyayar kasante mau mamiyayar nantiyan administration and more dari pagkaban kuburan Ria Senator Irons and kak kawai data report jo kaya peno KPS kaya tenong committee mau committee legislature you Pwuhng kabina tes sudah mendatang report wood kaya lap ketiang dalan intuan tatakan committee iya itu ngaliran kapadapat KPS report wood dan padoyama kebenaran wood Amuria kami tiap tu lala. Kalangan mai Mr. Speaker. Kalangan. Kaya miata masin benerawo. Tinggi close. Chancel kawait memia o pagpako committee in PWTC entre kata report yu me pagkatar tosang kabinana iyo makawait tata alal dan show. Ang puweki administration in ayo committee and track report o report kitong mamotwat o ewan kabina yatuan kuburan kabina may pitata report pen administration managil karos mautong kamagito masan iyay huwag masan iso kamagit paitar o assignment mo pa na-assign ng committee in PWTC o chairman o committee kumatrack report mamiya o kaway talong wewe ang kabina o kawai toto kamu matan kusunet the report mepitata kupuran kabina mepitata report in shop and ayo ya director kamu acting floor leader kamu malaylay nagkatawan niya ta kamakit kay lungkot kamal bisang nan iyo kubur ko sa balrangot from sa value was accept lakap location. Kaya man. Saan salang mau kamagat mamiya kailan kamal di siyang uyang kupur o sa bahal pa nila location. Na mulai bahan po na siya kamagutay bahan po na siya mga acting chairman and kamarain kamuy Senator Simon. Kailangan from speaker kasi pala ito sa karakan ang kurakan korus. Speaker men patuan pata sa pagmukamitian kamarain o reportian to kamitiwo me niya at tungal eksekutifyo murintra kamitiin sa nan convention ng party pam matang tupadawat pampit irail ititakan ng board of education talangan biya pa kayo sa chairman Chaykan masyodre ay medical pulpo pakai riyaw masansal committee shop klokayo o committee kamarain murintra committee shop non-conference 1 masulahara pan po na siya kamagut kailan kumal di siyang uyog puro sa palpa nila kapkulokay siya koros mautong kamaguto masani uwa masani so kamagut paitar o kalangan ng senator ko koros kailan kumal di siyang ay sa palma kailan uyog puro o pan sa palpa nila kapkulokay siya
I luncheon.